nakahe. Yan na moto kipole kutin rotak malana matatak mo ba na sabak paringerang aga langsung takapisa. Napaumi manyali. Apa ini mako kewita to wewili na je gaga baca-baca na. Maka de guru tak de nagaga tuare kada sitina jang makanja ibaca. Ia kota bunga moto pole kutin rotak de gaga sengadin na pasuku itu bere selengi bikatando. Apa ia tu sitongan na tu beri selengi Pak Bu, ia komile ibicara hakikatnya itu mengandung 3 makna doa. Makanya itu beri selengi terlupa dongan na tampu assalamualaikum pamasi barakat. Na yemile sapa turi lewat na yewan walino. Makanya assalamualaikum kan keselamatan. Warahmatullahi pamasi rahmat wa barakatuh keberkahan barakat. Jadi makanya guru tayin aja itu sitongan na tu pakai ya salama aja aja nama lampi baca-baca salama kamu aja nama lo mau sapa makan de guru mau sapa pakai ya salama ya nabunga moto kopore kutin romo na de gaga warekada topo kisangari nak beresan lekok ni ga iberesan langi ritujung na juku na watak kalita makanya kada guru tak beresan lekok na sabasuku bekatelu na takwa ali ma atamu mupak jemma yawana atimu apa itu omron na atiku yawana susukiriye 2 jari yawana susukiriye 2 jari tamailalan itanda iro atiye na sabak 5 atau napataniya ka baca kami Fatihah titujun no watak kalita maka dayan di guru tak baraka itu patehek mencari pakai ya salamak modena kan aku abala mumatin ropi mato malak biyen ki hadis ya na tu nakara guru tak panrite pakai ya salamak jadi ya kota melo pakai ya salamak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wal fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun wa qala aidan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar Sohibul Musibah, orang tua kita almarhumah Idori. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam Masjid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, sininda, tomatua malakbi, jamaah, taksiyah yang masih kifung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sininda anu mapuji apun dengan namana fung Allah ta'ala. Puwa maraja pamasinan naniyak kamasina lori idi manang, puwang iyai maparintangan ipatatungi agama sallam.
puang iyai mapurulangan ngisinin na taupan kitay setek kuwamang napanasan na kiya napakasing agama salungi. Maka tentu ilalan na yawan ngiwi na tofada kamana siya dapungan na saba asya maasisumpungat ta di nakadaanan na tumatuwa buruan ni na niya makunran. Makalaya akata hadire ilalan na yawan ngiwi sa nganin na iloduang ngiwarelat talmarhuma atau fadayak kai dua wali di mata cenga ribit tarai nama dararari nasa bapak dongang memagi-magi pak dongat tega manang natako mancajiwi patampak barakan napa masiri tujun na warelata dayak dampung sinin na dosana atas salan nal marhuma itarimai sinin na amalakna ibadana pakkasyon nal marhuma nadi nagaga iwalukang almarhuma sengadina pawala suruga pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat na niya papasalamat masa ifongola lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalukang iasalamakan akatuwong awan walino akatuwong awan wa akhirat. Na iya surugay lolongi pamasina upapahanap punay to masalawain na niya to mapasalamai masa lori animalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamua natofadang makalit jari salang kagitaray natiyat tupuri awala gading itu daki yasik na pipangulawang maka dadi gagayak katay di gagayak si mata-mati tutuo rilibot na yawan walinoy sangadin na talupas lamelo sapa tigayro taluay pas lamelo sapa nomoro sidi sapa itala ipamasi yang kedua asalamakan yang ketiga baraka ritujun na katunga linota tigaya sapa masi iya mitu putami ati surugan na sabak pamasina mitu kung Allah Ta'ala. Makanya makaligurot tayo ko to makaswiyang aja na ireke siya ga igan na pagkaswiyang ibadata apa meruki iwala kasuruga. Aja to makaswiyan na sabak to melo mabilang manini puli ko patsala na kung Allah Ta'ala. Apat na yato pato situngan na turi yato pamasiwi yakoy jami pasuron na kung Allah Ta'ala. Makanya yeseng itu ata sompe pungalatan kitujun na itala ipakaswiyan. Na iro itala imasumpa ijame yan na surang ipuwangin ininiri ditujun na yinapisang kananya. Jadi iro yeseng itapat tumatamalap biyang kihadir amantu billahi wa amantu birasul. Kayakinan lorifungan la ta'ala na sabatan rasumpa na ate wa amantu bir rasul keyakinan lori nabita nasabatan ra at kacumalang po na malece. Apa aja kamaya sangaliwi makaswiyat ternyata rupak kaswiyangnya idenya panilat naturi po nga ta'ala. Magay aja akamanan ribalawa siriyati nalipa icicak pujiyale na bulong lima atak borokan na to sayo ritang ngalalan na sapuripalat na pucapa. Makanya iro pagkasuyan na tulong ata kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majak pusinin na sumpajata majak pusinin na pagkasuyan ta tuwo ta matita pada ang kamanang ito nakatanifungan na ta'ala maka musti makan repaku batas sa pipinamalara singkaru silarian na takota dingi pabungan na. Yang kedua, ide gagamili sa paturi libot na yawan walino sangadin na asalamakan. Ide gagato ide na milo salamat di. Namo may gawarang parata mahito-hito galungi maluwan na masaka darata yukode to salamat di gagaguna na yito yawarang paragi. Namo magakanjak na jamajaman na tawiyan na din na salamat di gagaharapan. Makanya inti segala doa ketika kita bermunajat kepada Allah riwatupura ki masumpaja parallu pura ki masumpaja sunnah maka irepak dongang irimun rinna pakkasuyangnya iya kadu wawali limah
Cenga ribit tarih mak dararari na sabak pak dongang, maka agat tutu iya sininna pak dongang iya kota marilau doang, dek nagagi baca sangadinna pi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aga milo ilo turi ni buat na iwan walino asalamatkan decen na lino, decen na akhir na tumabela di tujuh pacalan ako ngalatala. Jadi baka de gurutta na mo maga tulampe na padongan na tawiyan ng milodo at tapi na kiya de na tutu ipadongan ni na sabab pi dunya hasana saman na de na suki itu padongan na. Tapi yan ang katong milodo na maponcho baca-baca dito yun na padongan na de na siya ga padongan na pala. Tapi yan anak ni dua wali liman na pitangi ata mangulor bungalatana. Apa sumpe puang rito yun na pagkasuyan na. Sumpe puang rito yun na ibadana. Dek gaga na baca sa nga din na Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Pasti makadayan de guruta norulungan ni aga nilaw de chen na lino, aga nilaw de chen na akhir na mabela dito yung pacalana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Sinin na tumatamalak ni jamaah yang dimuliakan Allah. Maka rito yun na ito sitongan na iyo katamila doye. Maklupa-rupa tupak dongan ni. Ang kami magpadonga rito yun na milaw ki asalamaka. Biasa makadipandritata. Iyan na to termasuk pakiya salama. Ang kapadonga ilo rito yun na warang parangin na tosogi. Ang kapadonga ilo serikuwang mang matuji-wiji-wiji mita manla de chenalino. Iyan na to nakadagurut tafandrite. Ang kami magyat na iya pakiya salama. Iya ko iya mo tapaki winadedi na kan nakiabala na tolisuri pamasino kung alatala. Apa itu panrite? Agaya sa panrita anunita na denerita. Ya pwede anubita na saba irita memang. Makanya itu panrite wali. Magi na yak kaday wali na saba ang kagaga na yaman na denulik yami wan na tolinoy. Teka termasuk panrita na pitangi kawalian na guru tak sayi karama rikulo. Iro asanda Habib Umar Ali Idrus. Magini yakade guru tak sayi karamat na sabak kawalian na. Ia teriulo, ia ko ang kacara batuan na takubuti te kaluku na matandri mana kalukue. Ia ko ni paken re kalukue menreki, yulini guru tak sayi karamat paturu buana kalukue. Aga na hurangi na sabak kawalian na panrite na dyan lulungkuk kalukue na takunale buana. Makanya makareti guru tak sayi karamat. Guru tak ambo dalik. Matangangi puli mak dakwah rewa ilo pasantrengi ketengah na lalangi pacurante motorok na lepangi guru tak na tandari motorok na nali iro rante na naparitas na panagas lari motorok letu pasantrengi komele rita de na tama kalangi pak panri taninya tu pandri te wali matangangi masape na natakomak bati bayolo na lepak guru tak na standa sapeda na campak-campak bayolo na mende pengomak gempung. Guru tak kalisiden ring. Matangangi ang kapule milit tamilan na pasantrengi. Takupule bosilopoy. Lari santri bawangi tatlo. Kada guru taja na mupatat do nga taro ni palawana bosiwula. Di na maricak pakian na wajo na guru tak mangi. Apa wali mema panrita. Yan na to na kada guru ta. Termasuk ang kanima yaitu pakiya salama. Iya kota bunga moto tuhuli kutin kota. Makanya makutana kajolo. Iyo komoto kipure kutin rotak malana matatak mo ba na sabak paringarang aga langsung takapisa. Ha? Uy. Makutana kahe. Yan na moto kipure kutin rotak malana matatak mo ba na sabak paringarang aga langsung takapisa. Napaumi manyali. Apa ini makokewita to wewede na jigaga baca-baca na. Maka na guru tak di nagagatuwari kada sitina yang makanya ibaca ia kota bunga moto poli kutin rota di gaga sengadin na pasuku itu beri selengi bikatando apa itu sitongan na tu beri selengi pakbo ia komile ibicara hakikat itu mengandung 3 makna doa
Makanya itu bereselengi telu pak dongan na tampu assalamaka pamasi baraka. Na yemele sapa turi lebo na yawan walino. Makanya assalamualaikum kan keselamatan. Warahmatullahi pamasi rahmat wa barakatuh keberkahan barakah. Jadi makanya guru tayin aja itu sitongan na tu pakai ya salama aja aja nama lampi baca-baca salama kamu aja nama mau sapa makan de guru mau sapa pakai ya salama ya nabunga moto ko pole kutin roko na de gaga warekada topo kisangari nak beresan ko ni ga iberesalangi ritujung na jukuna watakalita makanya kada guru tak beresan ko na sabasuku bekatelu na takwa ali maatammu mupak jemma yawana atimmu apa itu omron na atiku yawana susukiriye dua jari yawana susukiriye dua jari tanay lalan itanda iro atiye na saba lima ataw napataniyak kabaca kang ipatihah titujun no watakalita makadayan di guru tak baraka itu patehek mancari pakai ya salama modena kan ko abala mo matin rope matomala biyen ki hadir ya na tu nakara guru tak panrite pakai ya salama jadi ya kotomelo pakai ya salama itu ya na mega persyaratan ya na macam mak beresan dan baca Fatihah baraka salama ki ya tu matomala biyen ki hadir apa ya metode mele sapaturi ni bot na wanwalino hi aga mile sapa salamakan na mo may gawarampara ya ko dito salamat di gaga gunana warampara tapakbo. Yang kedua pamasay na may puwag ni pagkacara na turo pamasay ya ko mo yami pagkasuyan ni. Yang kedua, yang ketiga barak ka rito yun na katunga linota tumotomalak di yang kiadi. Apa to tuwa je tuwa rilibot na yawan walinoy. Iya tuwa walino tonanga ni cinamput. Makanya makarifung Allah Ta'ala ya kaumi innama hadihil hayatu dunya mata'u maka daya tuan walinon ruan lipan-lipani ya tuan walinon kamatu tunaan kawatu mesti ko je masarang aga pasarang ito ripoji de gaga sangarin na tu amatianan makai lak de poji tawe to ripoji tak makai lak de poji pak di monria pak kamana je tu ye masana tawe almarhumah tomatot tanarati ni masana nasalini wanuaan jadingan na manasatannya culi-culitannya bilo-bilo nasalini jama-jaman na nasalini waramparan na apa mangay de nagaga papangaja kami na batuwa tomak kisak na tomapangkaw kang o kometi tuyo na italai amatiagan makanya de tugaga to ye tuwo batu tuwo rilibut na yawan walino na payito matingang itanya je makadamaki je na mati yan wi malasay ya kwiriti kasi sa galamatan na law ye sinasati makanja ye sinalawi loni je marumasaki maklutro makumoy ang kay pone marumasaki ipini malakde je lasad na nasaba matay kada guru tadi na wat di makadamat malasay tinamate taniya la sempuni tawe tapi itulah se mancadi misaba makanya makare guru tapandite tania saba sapa jeleng tapi nekia jeleng ini tu sapa sapa jadi majan lo nih yo mati bawang itu wina di gaga pas seberat na pak mega tuje to makada magi na mati yano imalasa pak bene je tula semelo yala ukura makada malasa yano na mati magi plete na mati to malasi mon rumah sakit pak kata ye matangan mi je mati na mati bawang jadi kuyiru miro tinro na semelo yana ukura magi de na mati to malasay magi de na mati to matinro makanya matingang ede ni risak dito na ipahat jadi mancadi wi papangaja batuan na maraja pa amatingang dito na kadaan na tumatuwa buruan ni makunday to kasiyasi to sogi rakyat biasa to maparintah ye konadapi ni watu na pura de na wat dingi fatanji tanji tumotomalapi yang kihadir de nakada ye tomatenge ngijulu matu pisina pa ye konadapi ni watu tak sadia ke ia regade to sadia hadapi jan namanya kematian tumotomalapi yang kihadir tapi ia almarhumah tomatota kurang lebih 20 tahun okoy masih beribadah dalam bentuk pakasuya pacingi masih kita berarti almarhumah tomatoma lebih yang hadir
Li suri pamasin na puwangi kurang lebih 90 tahun. Aga jama-jaman na pacingi masigit na pungala ta'ala. Berarti otomatis iya almarhumay pasumpajan na pak birejama. Iya ko pasumpajan na pak birejama dito na wad dini masaranyawa apa manas salulungan niya tuwa palapak kasuyan na. Maka de guru tiya ng kamoto pasumpajan piray birejama na jagi sumpajan na itiricap pa amatingan na di kaga na puwada sa ngadin na kalimat tauhid di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya komeki mita yeto pasumpajan itite ya komelo imate pa mo. Ya komeki mite pa birejama okiri tuyun na tu amatingan na magay di nagaga na puwada ricap pa amatingan na minre nagalagan na cakoro ililan na kepiwatan na matanda makacapa warekada iwarin ni kemudahan iwarin ni alumuran di gagan na puwada pasumpajang imilunan lepu di gagan na puwada pak birejama milunan lisuri pamasina puwangi kecuali kalimat la ilaha illallah. Maka dia nabita man akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Yana engka tori cappa amatingan na napuada mo syahadat Allah dahalal jannah jamina tama suruga itu. Na yato na tu ya syahada ya kumelo rite fikiri kung rubat tuana pamasina puwangi pa bu melumanang iput mi atan na suruga. Iwareng ngisi di sikri malomo na magampat tapi masus samarat jimawatan na huada ya komelo imate tawai. Agiro kalimat la ilaha illallah. Ondolomo na ya syahada ewe. Ya kotoma syahada de na kido timutta. Liku bawa lilata cekdik jadi itu syahada. Tapi kapan ketika kita mengucapkan subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Angka mo pariso na timuay. Tapi ya koto makadana la ilaha illallah. Di nakido timut tak leko bawal lila tak cek di jadi syahada Tapi magi temaka rajinna, magi temaka susana, magi temaka watakna. Ya namelo imati tahu Justru Nabi mengatakan, dekati dia, adape ko bimbingi, adape ko patuji pak guru. De gagan na puada tomilo ilapo, sangadin na kalimat, la ilaha illallah. Tapi yan ang kamo pas sumpajay. Yan ang kamo pak berejama, piari sumpajan na jagay berejama na, italali ricap pa amatingan na de nagagan na puada milo na lapo. Kecuali kalimat la ilaha illallah. Apa intinya sini na ibadah ko memang syahada Na iya pangkapan na syahada okay sumpajan makanya yanang kato mas sumpajan na de na syahada mutlak batal itu sumpajan na pa. Namo maga kanja na kusu na tiya na matahayya na syahada ila na tahayya pamulan na kali guru tak batal itu sumpajan na. Apa itu sumpajan ini memiwajib na. Tatongi na sabat taka berpakasingi baca patihata syahadat salawa ilalat tahayya itu tu na sabat beda senang. Makanya itu syahadat iya kotong macurita hikmah hakikat ke watakadita. Tega yero makanya dinawat dini masalah sumpajannya. Anda morosid dikat jadi 5 tayiro jadi 5 siaga yang mana? 5. Induk 5, pak jeluk datu 5, onron nama cicingi anak kalimah aga maknana ali pula menasak doha betongan na Allah. Yang kedua garisi pada 5 antara tangan kanan dengan tangan kiri. Yaitu garisi pada 5 atau tak tadinya maka da garisi laupiro matu ya tawihi. Ya kuwiti garisi 5 muay madici kumatu den nakwaru. Yero garisi pada 5 ta itu angka arah. Tite gare. Iya ko garisi na pala 5 atau angka arah 10 arwa. Garisi pala 5 abiyo ta arwa puluh na sidi. Jadi iya ko arwa puluh na sidi itambah 10 arwa siya jumlah na asirat puluh na sila.
Asira pulo na asira asan na puwangi ilalan na kurangi 30 geso 110 apa surat. Makanya anak ketika lahir tayo cilin na sa balok baliga itu berlepaskan Allah. Makanya ya sengi anak wali anak dia patu na baliga. Makanya itu anak di na kan ne kawajiba ya kuri panabalig. Apa kato je biasa to makadawi ka je nasa ye ko to makasuya liwa je rajin nah maday na morosi disumpah yang matinulu panamanan no de gagaya sa makadalibor. Sampai-sampai makare na bitang ang kamo lalang namo de mo kasuya namo de mo beribadah ye kumeko tama suruga talo syarat nah. Agero nomorosi di anca di anak ko aja mo bandig. Jadi ya ko tiaki makasuya tapi meki tama suruga magampang anca di anak ko aja mo bandig. Tapi ya mako ke migawi anak macam pi macam bang. Yang kedua anca di taujanga ko aja mo sadar. Makanya itu taujangan iyan ka taujangan na malaliso na lapi otomati di tempat dahalajan na langsung tama suruga itu apa magi din kan ne kewajiban. Yang ketiga, atin rokok, ia pumupasa di ko kama ilino. Talong nilalay, namuli itong makasyawa dito, tama suruh tapi gani. Tapi marat di resisi na tumatapat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kada yan rigurut tak, yan na ang kamoto piare sumpajan na paliharay, sumpajan na jayawi, italari na cakpa amatingan na, iwaring niya lumuro puwaday, sangadin na kalima, la ilaha illallah, na takulisuri pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi tumototal marhumah, pagawin na masigi yan ang kamarunto ali naglulugi caripada bakat na jagi sumpajan ibadah na maka di nagagi wala kang isang adin na palagi mutamay ula siya walang aga nololong ang almarhumah di nagaga paredika kami ng matandri di nagaga paredika kami na batuwa sa ngadin na minal aidin wal faidin kembali suci dari noda dan dosa. Jadi almarhum riwa mapaciri itu yun na caripana lang do alina ya dan pengemana sinin na dosa na atas salat na maka agad capak pawalat na di gagas sengadin na suruga tomalat biyan kihati. Cuma itu yun na midi wawan na tulinuwe pikirana na to salama pak yeye tu ye wanualino padalik batasi maluwar riulah maluwat temakiwiri malu temaki-gangka. Maka tepat tak may yunri atunangan tau tak ripuang niya lapi pasirita ya lapasa serikuaman na to salama lino letu akira makanya to melo mapasadia aga mele pasadia dito nakadagamata yang penting mege warang parang mo salama no apa iya ko makita benek makita warang parang ni agame wat di jadi kesimpulan na makada salama manang ito sugi agama tak dito nakadamakan dyan pa jama-jaman na to, malumo, marumo na longang itala warang para na wading salamat. Tapi aga pala mele pasadiya turi libot na yuwan wali. Oy, makadayan rimurta apasadiyaki boko tayo mawari, pakaya tayo malara, budut tayo mati, lampu tayo patay. Yasengin boko tayo mawari, kito dyan na malata. Pakayat tayo malara, tiapa je pakabarui tapai. Bujut tayo mati kirito, yun napadisagad ka. Jadi mumpung iwari mo piya watangan. Iwari ngi adisi ngang agala ka watu kesempatan pakigunay he. Aja akamba, baja na sangadiye, natunangi ki italai sesekadi. Maiga saja selekta seliwa pakbu. Makdagaraga milo beribadah. Iwaringi waktu tapi nekia degaga kesempatan. Mak dagaraga milong makasuyat iwaring kesempatan beribadah degaga waktu na. Makanya mumpung kamu pa disingat takuwatak kalite pakiguni iro adisinga ngi awas sarang ngi agala kata. Apa iya pa itu ya sengaliwi manyama ya kotomadisi. Imon ripi itu warang parang tite ya kotomalasang kaganyama pa bu. Ha? Kagalasa yuko, ang kagalnya mo yuko to malasa. Pat diisi lagi, boleh dua ngasot talong. Panide gaganya, matin rota.
Tita garehi. Na momi ga waramparan ti ko malasan na rin ang kananya mga waramparat na. Apa man ito malasi dito mo matan na suwe. Matinro kidis sa kadaling kilo tiga di namanya mas di papinat dingin na to matinro. Di na milo labo paring rata. Mandai ki minung di na milo makinat di. Jadi makanya gurte ang kamu paadi singamu awatangamu pakai gunai perbanyak amal ibadahmu apa iya kotomate apa tugas na tong makila rito yun na tomatina na diye tomatina na walong ito matina na sumpayang ito matina na lama ito matina siyamat yukuta si bawatanay de naganga siya nga din na tunan ni italais sa sakadi yaitu sasakali pak bu de gaga sasakali mak diolo pura ni gangita to masasakali mak diolo semenjak ka iya maringeram manca ditau de para gato wita masasakali na pamakjaman kalama pura pi mapigap mapalawan apa masasakali apa si tinaja di na si cucu anu na jaman jadi ya komate witau etona ni sasakali na maka di nagahagan no puada sehingga din no robbana puang abosar na wita ni kapalit pacal lalaki buru mati yano di nasyaga malak palit kasi na bawaro liso wasamit na wang kalinga ni kuwa bora si borak-boron na makbat talangi calo kilalaki buru na farjit na nakmal solihan patuo na paimeng melo ni pagkasingi sumpayan na matinuro na mananong ng malamor ito yun na pasidag kawarang parata. Tapi kade guru tak ada curita manibawan na puwada tumatili. Makatudang manibawa canuno netiwali way matanda na wanaway toto na tumotomalabi yan kihadir. Pak mega toje toje ki pangajari tan na matoje witan na tan. Dan na wita topi hawita ang makuno na anak mo dito kaya muasa nga anak pakalingan ko mito anak tapi kena tubay ni kung katubijak ko napay dua anak ko si tibay ni ko muasa niya anak magita ko pura pangajari ta ko mati pada ni choki pura tati ada na wita tulungan ni wale wang kalingan ni farji na parewa na di nagagalahan at tumotomalak bigyan kaya hadir apa iya ko mati tini na nakan ni kawajiba pasang kay bati mo melo beribadah ko mati ko di nagagalala tumalat di jamaah yang dimuliakan Allah kecuali pak dimundingan mo senantiasa milado ko mo salama ilala celurit na kiburu itu motomalat di yang ki hadir iya na to nakada guru tapandita ni iya ko ang kamoki sa biwi takulisuri pangmasina siya disalata sumpululutan maka pertama yang dilakukan adalah perjaimatan. Apa itu to salamai? Ya kulisuri pamasino pungalatala selasik di tanra batuat cengalaw yasi pakita mata buluna. Jadi yang katau tumati na cengalaw yasi mata buluna to salama yaitu apa magi siya curang iro nyawana riwatu ica bukan nariuluna rupana. Jadi makanya kalian di guru tak ya kau tak cabut nyawana yolona rupana termasuk to matepet ya kau matepet temate salamat cepat na salamakang ide gagas sengadi na surga jadi makanya guru tak tendra imatanna pajamkan matanya aga ibaca bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pura si dia tumatewe pura ni pakem ipada ka iwalu ya sumpayangi elok ni lemak rikik buruk na iyaka poli ko garandana aga ibaca bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maka imasewi tumate taklatu asona kiyama itu motomala biyen ki hadis makanya itu yang diajarkan para ulama kita yero ya tabaca ya nan kaki hadir irite tak buka matan na tatanda tabacay bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam melo siyak ka pole ko garandana iputami lala galabon na kiburuna ibacay bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maka imasewi tomate tak letu asuna kiyamo ito matomalabi yaki hadir
Fura ni baca kata laki to matiwe. Nono nito ace pasuru to mati na pa itu to mati lingki. Makanya natandra lima atam na munriasi tu lima abiyunah. Yang lepas sa pasok kacina ibalala ilara pawadunah. Maka de guru tak magi na ilaga pasyo kacina capak gemak latu yawana perla kajina mubalalla pay mapawaluna serekuang mangi malomo ya dampengi dosana atas salan na itu tomati. Makanya rata-rata yang kita lihat ialah katutomati mesti lagay itu pasyo kacina. Napay balalla pawaluna. Makadani tu guru tafanditin nonno ko pasuro tomati mo moleng italutan na pakbaw. Makanya gay baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sesungguhnya engkau diciptakan dari tanah fa itu rupa tawi juku ta pulih matuk ko tanah. Makanya apa sula pak madaki ko watakali tak tanah wai api na angin. Ori na juku tak pulih ko tanah. Urak buku-buku boleh ko wai na pasat tanyawa tak boleh ko angin na pasut tak darah tak boleh ko api. Makanya rewa juku isyam tema kesibatane apa boleh metiki pasalat. Makanya mancaji wi apa ringerangang apa ngajaran maka dadek gagi baca pasuru tomatiwi bismillahim makada minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Pura ilam matomate te baca kata laki tomelo makde. Biasa kimala tanah di. Biasa kimala tanah di. Aga to orang itanay. Ha? Kade po ima ya di puran. Aga orang itanay kam makamo tanah kita. Pure baca kata laki tomatewe tomelo na makde itaro ni cako-cako na tomelo na makde aga ibaca malah kita na di. Ikamoy palibu-libu ne taro yesek na tanah tampungan na tomate tak makoro di. Aga tabaca. Ha? Ada nangita sa dekus tas makap yang macuto makap ada ku kacucu matu boleh. Aja dega kata baca makanya yang maturu na baca papa suruh minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya kode taplai baca bawan surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya kode tabaca qul huwallahi mati bawan ni. Apa iya na haji tuliwa poncok nah. Makanya ya tu qul huwallahi taplak mana mo kaje? Ah? Surah Al-Ikhlas di. Taplak mana mo? Siaga ayat. Ya natu makarat dia plak tapi dia ni sengih. Makanya itu surah Al-Ikhlas salah satu surah yang pendek setelah inna a'toina kal kautsar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad apa. Makanya yaitu qul huwallah ia mato surah ia mato sikri ia mato pak doangan. Makanya dalam kita irsyadul ibad maka dewi yang digurutkan maka de guru tak Syekh Muhammad Saini Abdul Ghani yana angkatu mapamula malasa natakuna baci qul huwal katallu baraka mancaji wipati polasa nadina jadi malasa baji na sangadi. Makanya ketika Allah turunkan surah Al-Ikhlas doi matotu malaikat tinggal wali-wali. Na iro malaikat ipanina cap lampena panina mapamule capak na watal latu capak ni tamurang. Jadi makanya guru tak abas sekumpul. Ya na angka to mapumula malasa natiki mapesande kiyorona kung Allah Ta'ala. Dek gaga na baca sengadina. Membaca kuluhuan la 3 kali. Mancadi wipatik po apak pak dongar itu na salama. De na jadi malasa baja na sengadina. Apak mega tu jadi wita toko malasi jago dari iki. Pak kami matu ya na malasi ya tu pa na hebat ya kumak dari iki. Dan ya tu pa yung mga mustasiya pa nama pa ya pa di ku yung kukura mak dari iki. Ada kuat dari kibawa no boleh. Pak mega mema je tu cede mak dari iki cede de na tenga kami mak dari iki. Minimal apesan pungalatala bukan kelasik pungalatala pubak pungalatala makai. Makanya agak pesan dengan na atau matepuk perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Maka yang diguru tak pasik main.
Yana engkau semasa hidupnya rajin membaca surah Al-Ikhlas. Ketika meluk nali suri pamasina huwangi na takpo melo iilong melo yasumpayani Allah utus 70 malaikat masumpayani yukunan. Itu berkahnya surah Al-Ikhlas. Makanya Nabi mengatakan aja nasaleki kuluhuwallah itu 10 kali sehari semalam aja na digaga makbul kuwatakalita. Apa mana ia nang kata ketika sakit rajin membaca surah Al-Ikhlas. Dia baca 100 kali, dia baca 1000 kali, natakumiluna ya sumpayangi Allah utus 70 malaikat masumpayangi jenazahnya. Aja tahir Pak Bu, ya na angka tomati na milo ya sumpayangi saman na maralu. Bukan tanda milok na nonok busiye, tapi cahayanya matahari dihalau ribuan malaikat turun dari langit untuk mensolati jenazahnya almarhumah. Baka makare guru tayo kiputame juko na rigalabong ide nandi ulla alati lato sa kiamat. Seandainya engkau lalang makadang katok ko kampung rajin membaca surah Al-Ikhlas riwat tumatina. Seandainya bisa dibongkar kuburannya, dia nanti ulla alati itu juko na tumotomalabi yang kihadi. Itu berkatnya surah Al-Ikhlas. Baka makare guru ta mawangi juku na riwat tumatina na milona idiyo na malemak mana patama buku-buku na. Kenapa? Karena berkahnya ketika hidupnya rajin membaca surah Al-Ikhlas tumatomalabi yang kihadir. Apa iko tumak bicara lasa di jika ada tahu di nama lasa di kamana lasan na tawin cuma yero na bita menurut sejarah 60 na telu tong na lisuri pamasina huwangi talumi bawa lasa na tinabita. Aga lasa na nabita na morosi di biasa macakit pala kajinah magerting. Yang kedua biasa masembang. Yang ketiga biasa mapat di ulut na. Idi makoke siya lasa tak tunang. Nabita talumi bawa lasa na nabawa lisuri pamasina hungala ta'ala. Macakit pala kajinah magerting. Mendes saman na mapat di ulut na. Jadi ini mako siya ni muruta. 60 siya kanila sa tatonang. Dan ada ni sa postas mega ni kanirimati na asamura na bola na takanan. Magay ternyata salasay di palesuna na ye iro na bita iya kumatangang iman din na din na kanilasa iya panapadya man iya kumilo imaso. Nabita. Ia panapaja mande ya kumilo imaso ya pwede maso pinatopajak kanne. Makanya ya koto mande de nawat dilabbi de to nawat dikurang apa ya tu watange sepertiga itu milo na tamay sepertiga andre inungan si bau udara. Ya ko sa imbamoy ano yan de na kanne tilasa apa ya biji tu labi makasura. Ite gari tomato teriole rata-rata panjang umur magi na doa mi jelasan na torilota ya kore na mese posoy. Tita gari kole makaresi tangana resuna wala kasoto panamadaka sapaba milen potedo nasara ceripana ninung ichino na diaje na malasa mane pene matoy pene magala iya poy di pene mato aki pene caw mane pak mega patuju na makura pakulaya apa iya na mega jetu patuju na tina makura pakulan na duan rupa ya kore na pananaka liwa ikan na pasuan na dito gaga pananaka mo po Ibu, oi, dito ka pananakan. Pak maka dito na sa iyo ko pananakan ito, oi. Yan ang katong manipi-nipi, cek dito mo na pananakay ito. Pak kami ma dito kuman na umit, yan matusuro, wala po suro takwa lolo. Namo ano sala tuyo to. Yan ang katong malampi bulu-bulu matan nakakita-kita ito. Yan ang katumalampi bulu bitina pak jok kaya to. Yan ang katumalampi bulu kalipat na tau kuti ya to. Tapi maka to sitongan na kanjak yuko pananakan ito. Yan ang katotopan nanakan nomor si di Malabor itu yun nawarang para naliwa to basana to pananakan. Yang kedua yan ang katoto pananakan din nanti tuwak mululukulan hindi tatapana. Mali tiapa aja minti ura alon na bulak matanda. Yan ang kabola si tanga suri mindek manan na taludyan. So romana ito si tangi panamo si tangi cotoki kananay. Jadi ya kong ka makunray pananaka mapuncho sunga lakin na. Sini na tumotomalak diyan kihadir. Makanya tabi
Ang kasi di amalan di makaliguro ta iya na sitongan na padongan buray mana ni sinin nalasana watak kadita. Iya ko ang kalota iya saw iya mo tabaci baraka na siya mauli na juko na urat na buku-buku. Yan ang kanana na tiapa dia malariso sa mana biasa ki makaday kilo isa na tali pala di maatat tatari kesarat na napatabaci kataluta sa prolomondi baraka na di na jadi itu masama baje na sengadi mananungan na madisi. Yan ang kataw na tiapa dia macuro darana pune ni rapiso na bilang baca na mancadi wipatawa na tatipo darana. Makanya okuto agamay ang kalima rupan na bismillah. Iya ko yemuro tapa ke 5 rupiah bismillah salama ki dinakan na kila sa batuan na tuliso di pamasin na puwan. Tiga yero bismillah 5 rupa. Ibacay bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tapla ni. Depa kumaka manahan lasik. Depa cica tipakol. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tapla ni. De panas ni mayo ni mabila ka poli. Tapla ni. Ay marat jimi maji kota moti Pak Guru tiat tama. Pak masina to mele pasa. Pak ye ko masina to mele pasa dia kana madici mungo ti apa je ko tengana dalangi. Makanya cicipi pakuli ko di tapla ini menibawang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tapla ni di? Tapla ni. Tongam mo. Bakal mo ngaji di pa. Iya ko de patapla iloban ko daerah rapon tasapa na mega persyaratan minimal 10 bolos sisibu. Sinit na tomata-malat di jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya rewa kak paimang itu ia amat ingege kam manasah. Makanya Nabi tak dalam kita wasiatul Mustafa ia namilu tulisuri pamasina buwangi 40 hari 40 malam ang kami may itu tangkan na. Makanya itu nyawa yaddu poliyawa mindek lawyasi. Makanya tumotota yukolomi tatumalasa telu nakapisa. Pertama pasti mapamula pelakaji. Yang kedua na sapura arona latu yasik na posina napa nakatani serat na. Ia pa naman caji apa nasanga makdapi ko sa ina na pasat na yawana ingat na. Ia ko narasakan hawana na pasat na namacakik malak dalasan na gitu. Ya pili ya komita kita malasa 2 rupiah 3 na biskuit. Ipalapo ko yulo na itong malasa na dia aja wasan ng kilo doang ina itong mati. Makanya kaleguro tayo kumacake pala kanya na mugis na takumwakatani sarat na namapusa na pagkoy aruna na takuminri pala na watakadina at dapi ko rasa din na napasa na yawana ingat na. Ya kumurasakang hawa na cakit na napasa na maka itu tanda besar. Makanya tunang itu ang napasalang manasa pakitarahirang iro. Tega yaro, makadayan riguruta, yakopol ni umbasi tapo-tapoy, marutu bulu na arapah, matidawae, pulo kala, iminde galagan, cakuro ilila. Tega ya sapul ni umbasi tapo-tapoy, yakomalak na ilasan natin, tiapa yang mangalali na cakarudu. Jadi yakong katong mangalali cakarudu, bahaya. Yang kedua, nasa guruta, marutu bulu na arapah. Tega ya semarutu bulu na arapah 2 rupiah nomor di ite rupan nah ya na tapiri ingat na yang kedua marutung itong pun na matang na malak dalasan na gitu.
Mati dawa ay pulo karena di nagagapakuraga na sa baon rekada. Makanya nabi menganjurkan adab ko patujuy bimbingi puwarangi de gaga sangalit na kalimat la ilaha illallah. Pak katoje tumilo mati tiapa aja maka dandang. Oh andang. Adan na kami dito la din da si pujila da wato no madisi sapa la din na nafamaboy ang kila din da pulewa magani makadanoy tiapa aja melo nila pundang o andang ternyata pakandala da wato no madisi taro ni pakanda yoko pasumpaya mo pak de na sala itu pakandang apa itu pakandang itu kanja aga kanja na pakandang itu lampuri na nono yeko na para bujan na kakapakan na nono na para bujan na ya nakapakan na rin na pa bunya da denis sang makandang itu yemi na sala yeko makandang na masumpaya tau pakanda sala ni sanda yihi yeko to makanda mo na tujumu ya game na de na masala itu kandang cule-cule otak tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya karena kita bimbingi patuji untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka cakoro ni lillah na kapiwatan na matadda maka yana tu watu lepat nyawana poli ko tubunda. Tapi makanya guru tak pahikmai ang kami matuli matandra yana ang kali tujun na yaitu tomati tak iya tu tomati tak tomatapa. Ya ko matapa tay mati pawala surga. Aga tanran na tumatapat ya kumatay nomoro sini ya na angka tomati marica batumatan na to salama itu cecepi pakulit ya na angka tomati na marica batumatan na ya na angka tomati manatiskan air matanya ketika meninggal ya na angka tomati makaca-kaca matan na tumatapat itu. Yang kedua ya na angka tomati na marako timun na miluna idiyo de sisa gagaluna de na marica to salama itu. Ya na angka tomati mawalanga watakalina ya na angka tomati mapusa wirin na lindrona ya na angka tomati nakita labiasi matabolonna pastikan makadaya itu to salama. Makanya 5 miya tu tanran na to salama kumatay marica batu matanna marako timunna mawalanga watakalina mapusa wirin na lindrona nakita labiasi matabolonna to motomalabi yang kiadir. Sini na to motomalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ro almarhumah tomatota yan nalisuri pamasina tau pungalatana din na tunakan ni kewajiban. Makanya almarhumah walaupun ahli ibadah ketika semasa hidupnya dia na wajib na masumpajang makukuy. Kecuali pak dimundingan na masumpajangan itu labuna. Illa talata kecuali telum itu pas salamati kumate. Nomor siddi mapun ni amalak malati. Ya sengi amalak malari amalak mananunga mati ni tiadi paja maculo amalak. Makanya kata ye tu rilebot na wanualino itu malampe sungai tapi mau ponco umur. Ang katoto malampe umur mau ponco sungai. Tega ya satu malampe sungai tapi nekia mau ponco umur na tiadi paja sehingga lecena. Kada ye tu almarhumah watuna tuwa yena le namona tiadi lala mi matoje itu tehile na masikia. Itu almarhumah watuna tuwa kaje to yewi macurita ka manah lemak na curita na napakun mita to masipak malaikat kido na. Jadi yan kato semasa hidupnya ang kamu papili cenna semasa hidupnya ang kamu aga na tarongnya ditujun na wak dimundingan na tiapa di rampe de cenna tiapa di singa-singa pahani tau malampe sungat na tapi nekia mau ponco umurut na tomatoma lebih yang kiati. Tite gare guru tapandi te. Guru tak ambo dan guru tak amrisai da guru tak saada guru tak kalisiden de guru tak Yunus Maratang guru tak Abdul Pak Baja dek nang kerita rupana tapi mapa yang kalinya ya kori tengana falawangan na decenge magai apa ang kami matode cenataro nan lisuri pamaseno kung alatala makanya malampe sungat na mau ponco umur ang katoto malampe umur mau ponco sungat. Tega yero ang kekutangana tu igi mapakiri-kiri di bawah jama-jama. Ye nang kadi ji gaga jama-jama jadi bene je nasade na law nang kaji mak do cak ne aje tu. Ye nang ka tata ang kasandala lagi. Ye nang ka tata mak bokor rewa. Mak dek Mario marang itu ada nala de cing. Apa namuji ang kadi tu gaga gunana sirun turi padanna makari ko na to mitala do sa pawasa no mati.
Jadi ya kong kata nade gaga papi de chen na tuo maka de yan de guru tak malampe bami muruk na tapi nekia mau punjuk sungat na tomoto malabi yang ki hadir. Yang kedua pak disengat tak. Yang ketiga pak dimundi senantiasa min loduang itu labuna. Makanya di pak dimundingan almarhumah ada tepat turun min loduang itu mati tadi. Maka dia nabi tayan atau kami nang macila keturi libut na walino mati na tuji asukiyamo. Magi na macila kah apa di nagagapat di mundingan na milodong. Makanya apawan nito na tumatiwi tayo pak dongan. Makanya ketika kau dapatkan ini malam maka perbanyak doa mo kau panjatkan titujun na tumatita. Tiga ya roh nomor sidi wani pamulan na rajebot tilodong itu matita. Yang kedua, wani patengana Syakban. Yang ketiga, wani leperapi tarah. Jadi itu situngan na ya wani lepera ni oke tuwa na tumatiwi taja pak dongan. Maka si boleh-boleh na kanja na isyari witan na tampungan na. Ya apa witai di ko kampung iya pato masyarakat buru ya ko pure malepa. Ya apa guru tapandite wani lepera na lo masyarakat buru. Jadi itu kanjak na titungan na masyarakat buruk wanya lepur. O kotoni lo aga wani makanja ilo doa tumate karena doa ta tembus. Apa iwi tate sesa ina wanya lepur na makdoja letu tate telu subuh. Aga na pikau telun rupa. Macang gore mak burasa mak biparako. Dia aja wasanda kan ilo doang itu matenya makanya tilo doang itu matete. Si bawa setiap malam Jumat. Makanya aso makanja serewi tomatewi patujiwi aso juma ba'da asara oke itu makanja. Walaupun sebenarnya aso makanja mana yang masyarakat buruk. Seni salah saraba kami juma satu ahad. Tapi kadai guru tafanrite kami namakanja aso juma ba'da asara. Tapi ya kami namakanja ilak dak dena gaga masarro sangarina yorot wani jumat tati dua tangga benih. Di pagaga to jam ko kampung ini. Di pagaga ya to na pali asuna to na hatalay. Sinin na to motomalabi yang ki hadir. Makanya terakhir ang kasi di Pak Dongang napagurungi na bita dalam kitab Bukyatul Mustarsidin. Makanya na bita ya koloki sariwi tanah tampungan na almarhumah pasti ibacangi Fatihah. Yang kedua kita bacakan surah Al-Ikhlas bahkan iiburo tanah tampungan na. Tapi ang kami mapadongan na anjurkan inabita yako yamo tabaca maka dayan digurut tak na sebab tawassul kita kepada Nabi iya kaya tu awatangan na tumatiwi pacan laylalaki buruk na letu asuna kiyamo. Agay rupa dongan na ibacay Allahumma bihaqi Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad la tu'athib hatal mayyit. Tak pelan. Ha? Oi. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad la tu'athib hatal mayyit. Kira-kira mapamula yero je cara maku letu capan kamu kan jadi Pak Dong apa? Ah, kamu Pak Dong apa lah? Ai ya kung kamu namo kulo hala ya tu na tu balik. Sini na tu motomalak yang ki hadir saya kira ia nak apa yang pola tu kangi sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan tapi karena waktu yang membatasi kita membagi-bagi mencari kata jangan di mana sehingga iwaringi assalamualaikum dino letu akhirat. Yang kedua tentunya kita doakan almarhumah membagi-bagi nasabah padungeta mencari wipat tampak barakan apa masih na yak dampang asinin na dosana atas salana di nagaga pawalat na almarhumah sangadin na pawala suruga pamasina kung Allah Ta'ala. Tentunya yak kedua wali di mata cenga ribitarai mak darari ditujun na fa'du mata na to selamat manang selamat to itu mati tilalaki buruk na yamana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbika fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana sholamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadal hajat. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi wa'fu wanha ila hadratin nabiyil Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi niyyah wa khususan ila ruhiha al marhumah tumatamala bita idoli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, Allahumma afiq ila aqwamit thoriq, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.